sılıgar sürüm sorukları sübe munyak kıttığılaktıra. Üye sistemlerlik sayıda kemigen. Tartabıt üyünarıçadın patrikitiskay kıymakillerin üyere aras kırınları biliydir körüydün yere. Umsugutan üyere konenetlerin güz köme öbür bolar partnörlerden sana iki tençe sürdek ki yürbeyüz üyere sana sağlamaktan ideydik istenlik ağabeylik. Ağaramın astık sılsız iyilere bu sılga bilgi tiraf üktör bolan ütüyalık arada sırdıkka dabattı. Vela sarı sanağı korsun annem kınak bolan üyerak bilik kıhaptan kıraya kadar yoktu. Bu kere gününden beytine harbetin diyekler Orancı bu huyan pedagoga Kalina Pavlova. Buruk harbelenmene çoğu gün olurum. Öyüp sana mevcimine üretir olurum. Min üreter olurum aysallar keraloğu, taktığlar törebik tölbelerin, sayınlaranlar olurur setlerin. Biraz sanağını çiğninin onunla erellak bulurum. Korsun, erdem sanağını mekili, törebik tölbeni takdirga dindir, doyduğut bulaktırın kuyere çıktım. İndiki oku, erellak dik kamarkayım. Normal yol. Üyünen kölüğüne inlikte, yurtdaki çıkçağına taksıyta, doyduğut sarsını saydıda, ehili bilgi diyece, anhür üye uçu talıgar, törepüt italıgar, ereligar, bilgi rüneher, partiyordur ırt kömülürger. Sırdık üyerek vok, üyerek hare, üyelüle oğlu, üyespediye.
приветствую вас на августовском педагогическом совещании. Эти мероприятия по традиции проходят в преддверии начала нового учебного года. Они служат замечательной площадкой для обмена мнениями, позволяют подвести итоги проделанной работы и, конечно, обсудить планы на будущее. Прежде всего скажу, что задачи, которые ставились в прошлом учебном году, все выполнены. Отдельно хочу поблагодарить учителей, педагогические коллективы, начальников муниципальных органов управления образованием, их команды, региональных министров и директоров общеобразовательных учреждений. Сегодня перед нами стоят не менее масштабные задачи подготовки к учебному году, повышения качества образования. Остановлюсь на нескольких ключевых, приоритетных направлениях нашей деятельности. В первую очередь отмечу, что в рамках национального проекта образования поставлена цель войти в десятку по качеству школьного образования, в десятку стран мира. Мы движемся с опережением. Безусловно, очень важно сохранить положительную динамику, продолжить совершенствовать качество образования, сделать все, чтобы детям было действительно интересно учиться и постигать новое. Огромную, определяющую роль в этой связи играет учитель, который создает комфортную для детей атмосферу, поддерживает их. В преддверии наступающего 23-го года, объявленного президентом годом педагога и наставника, мы будем и дальше работать над укреплением престижа педагогической профессии. Хотел бы обратиться к вам с просьбой представить свои предложения о том, какие мероприятия в рамках года педагога и наставника важны именно вам. Рассказать, как вы, педагоги, учителя, видите дальнейшее развитие системы образования. Предложение можно направить в адрес Министерства просвещения. Именно вы, как никто другой, знаете, что волнует ребят, их родителей. Ведь, как говорил Константин Дмитриевич Вышинский, которому в следующем году исполняется 200 лет со дня его рождения, во всем школьном деле ничего нельзя улучшить без учителя. Подчеркну, что одна из наших главных приоритетных задач – создание условий, чтобы учителя, наставники пользовались уважением в обществе и могли заниматься своими прямыми обязанностями, воспитывать, учить детей, а не тратить время на бюрократию. С 1 сентября перечень бумаг, которые должен заполнять учитель, будет строго ограничен. Кроме того, уже поставлена точка в дискуссиях о предоставлении учителям так называемых образовательных услуг. Это понятие исключено из закона об образовании, что в корне меняет отношение к педагогу, подчеркивает значимость, возвышенность его миссии. Мы будем и дальше совершенствовать механизм оплаты труда. Надбавки классным руководителям, кураторам групп средних профессиональных организаций в полной мере сохранятся. И, конечно, продолжим уделять серьезное внимание подготовке будущих педагогов. Важно, чтобы в профессию приходили лучшие кадры, готовые к наставническому труду заранее. Для этого уже создано свыше 1500 психолого-педагогических классов, где детям с ранних лет рассказывают о профессии, готовят достойную смену. Таких классов к 2024 году создадим более 5000. Далее идет работа по созданию новых учебных мест, инфраструктурному развитию системы образования. До конца года в стране появится еще 234 дошкольных образовательных организаций. Таким образом, решим вопрос с доступностью дошкольного образования. Продолжим строить и новые школы. Их уже создано порядка 700. В этом году приступили по поручению президента и при поддержке партии «Единая Россия» к программе капитального ремонта, в которой педагоги, родители, школьники принимают самое непосредственное участие. Другая важная задача – это создание возможностей для самореализации детей, развития их талантов, в том числе благодаря системе дополнительного образования. Так, за истекший год существенно
На 4500 выросло количество точек роста. Еще столько же откроют свои двери 1 сентября. Сегодня созданы и работают 183 технопарка «Кванториум», в том числе на базе школ. Мы улучшаем и будем улучшать условия для физической культуры, занятия спортом. За прошедший учебный год отремонтированы, оснащены новым оборудованием свыше 1800 спортивных залов. Кроме того, порядка 70% школ имеют свои спортивные клубы, а к 2024 году спортивные клубы появятся в каждой школе. Открываются и школьные театры. Их уже порядка 12 тысяч по всей стране. Конечно, доступ к современным, качественным знаниям должен быть у каждого ребенка, вне зависимости от особенностей по здоровью. Далее. Продолжатся мероприятия, направленные на формирование единого образовательного пространства, чтобы всем ребятам в нашей стране, где бы они ни жили, какими бы возможностями ни располагали их семьи, было доступно качественное образование. Для этого обновили федеральные образовательные стандарты начального, основного, общего образования. Теперь, с 1 сентября в школах могут реализовываться единые федеральные образовательные программы. Чтобы облегчить работу учителя, разработан конструктор учебных программ по отдельным предметам. Он размещен на сайте единого содержания общего образования. Вы знаете, что президент Российской Федерации подписал федеральный закон о создании движения детей и молодежи. Оно призвано дополнить государственную политику, связанную с защитой интересов детей, помогать в воспитательной работе, профессиональной ориентации ребят и, кроме того, содействовать формированию мировоззрения на основе традиционных ценностей нашей страны. Отмечу, что события последних месяцев, международная напряженность показали, как важно находиться в постоянном контакте с детьми. Мы должны выдавать им достойный пример, воспитывать молодежь в духе гражданственности, патриотизма, как дома, в семейном кругу, так и в детских садах, школах, колледжах. Мы усилили и продолжаем усиливать историческое просвещение. Дети должны иметь полное представление о том, кто их предшественники, какие выдающиеся, великие люди творили историю России. Знать об их ратных подвигах и трудовых свершениях. На это направлен проект «Разговор о важном», который призван с младших классов знакомить детей с историей региона, города, семьи, учить их доброте и справедливости. Чтобы этот проект эффективно решал поставленные задачи, будем сопровождать его материалами, рекомендациями. Первое занятие состоится 5 сентября. Далее они будут проходить еженедельно, по понедельникам первым уроком. Дополняет эту работу церемония поднятия государственного флага и исполнения государственного гимна. Хотел бы отметить значимость этих нововведений. Ведь ребенок, воспитанный в уважении к Отечеству, в том числе к государственному флагу, гимну, истории нашей страны, это человек, уверенный в своих поступках, готовый участвовать в судьбе страны. Конечно, такие люди нам нужны. И где, как ни в школе, закладывать основу для прочной гражданской позиции. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, вы сами видите, что наши школы меняются. Сегодня они становятся настоящими центрами для развития талантов. Чтобы собрать воедино лучшее, проверенные практики в области педагогики и организации учебы, мы создали проект «Школа Минпросвещения». Он с 1 сентября стартует в пилотном режиме. Это своего рода пример эталонной современной школы, где ребятам комфортно учиться, педагогам преподавать, где детей окружает атмосфера поддержки и взаимопонимания. Уважаемые коллеги, отрадно, что наша педагогическая семья расширяется. Особым направлением нашей деятельности остается поддержка образовательной системы Донбасса и освобожденных территорий. Создание единого, интегрированного образовательного пространства, общего с нашей страной. Это колоссальная задача. И, конечно, наше педагогическое сообщество принимает самое активное участие.
Хочу, уважаемые коллеги, всех поблагодарить. В завершение хотел бы еще раз подчеркнуть всю важность задач, которые стоят перед нами в воспитании, образовании молодежи. Не сомневаюсь, что ваш опыт, неравнодушное, деятельностное отношение к труду детям помогут в их реализации, в достижении наших долгосрочных общенациональных целей. Ведь учитель, цитируя великого поэта Роберта Рождественского, профессия дальнего действия, главное на земле. Желаю вам успехов в новом учебном году, здоровья и, конечно же, сил на воплощение всего задуманного. Уважаемые Табуллах муньяк катылахтара. Саха серин үерек салатын мерехеттері. Ис сүйек биттен. Букабар бетегар дерек мақталбын тердері. Онна кәлер хана үерек қылығар. Үрдіктен үрдік сетегелері баға. Уважаемые участники Августовского совещания, уважаемые педагоги Якутии, от всей души приветствую вас и благодарю за ваш труд, за ваш неоценимый вклад в развитие родной республики и в ее будущее. Этот год для нас особенный, год столетия нашей республики. С первых лет государственности всеобщее образование стало национальной идеей, благодаря которой Якутия прошла свой огромный успешный путь. Сегодня наша страна Россия отстаивает свое право на будущее без давления чуждых нам идеологий, с опорой на свои истинные ценности, на огромный потенциал россиян. В этой связи невозможно преуменьшить роль педагогического сообщества, вашу роль, уважаемые коллеги. Я уверен, что ваш профессионализм, ваша духовная и нравственная устойчивость будут крепкой опорой для качественных изменений системы образования для ответа на новые вызовы. Безусловно, эти изменения будут опираться на дальнейшее развитие инфраструктуры. За последние годы мы ввели 36 новых школ, 66 детских садов в городах и районах республики. В этом году планируется ввод еще 15 школ и 7 детских садов. При поддержке федерального центра идет капитальный ремонт 58 школ в 24 районах и в городе Якутске. Задачи очень большие, но мы обязательно их выполним. Улучшается инфраструктура, а значит, должно улучшаться и качество системы образования не только в городах, но и на селе. В районах создано 207 центров цифрового гуманитарного образования «Точка роста», 238 школ оснащены по проекту «Цифровая образовательная среда», создан Центр непрерывного повышения педагогического мастерства, открылось новое уникальное здание Малой академии наук в Актенцах. Все это направлено на повышение качества образования, на доступность самых передовых знаний для наших детей. Результатом этой общей сегодняшней работы должен стать новый прорыв в социально-экономическом развитии республики, в новых экономических и геополитических реалиях. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, в 2018 году я поставил задачу войти в число 15 лучших регионов России по качеству образования. Многое уже сделано, но сделать предстоит еще больше. Речь идет не только о материальных проблемах, не только о решении инфраструктурных вопросов. Здесь у нас есть четкие планы, которые мы обязательно будем системно осуществлять. Ключевой задачей сегодня является формирование гражданственности и патриотизма в наших детях. В этом направлении сейчас надо начать работу по созданию в республике отделений Всероссийского движения детей и молодежи «Большая перемена». Его наблюдательный совет возглавит президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. Важнейшие вопросы образования Якутии мы обсудим на 14-м съезде учителей и педагогической общественности Республики Саха-Якутия в начале октября. Уверен, что вместе мы примем решения, которые лягут в основу новой стратегии образования Якутии. Дорогие друзья, позвольте еще раз выразить вам свое искреннее уважение и поздравить всех педагогов, ветеранов образования, родителей и учеников с наступающим новым учебным годом. Желаю вам успехов, пусть все ваши начинания осуществятся, а ваш труд приносит вам радость и удовлетворение.
Уважаемые участники совещания, уважаемые наши педагоги, воспитатели, ветераны и родители. Сегодня мы начинаем августовское совещание по всей республике, и в эти дни очень активно обсуждаем новые видения, новые подходы в системе образования нашей республики. По всей России у нас есть один проект единый, это школы Министерства просвещения. Туда входит единое образовательное пространство, это единая система воспитательной работы, учебной работы нашей. И в том числе мы должны с 1 сентября в каждом образовательном учреждении поднимать российские флаги, петь гимны Российской Федерации и проводить уроки разговора о важном. При этом все руководители образовательных учреждений должны принять самое активное участие и провести самим можно уроки для детей. В эти дни мы обсуждаем много внедрения обновленных федеральных государственных стандартов. В этом году 1 и 5 классы учатся по обновленным стандартам. При этом мы всех учителей республики подготовили. Учебники, которыми вы сейчас пользуетесь, получите методические рекомендации по всем учебникам, и мы начинаем новый учебный год. Я желаю, чтобы учебный год прошел плодотворно, чтобы каждый педагог получил удовольствие от своей работы, работали творчески. И самое главное, что качество образования должно повыситься. Мы должны усилить профориентационную работу наших детей, чтобы в результате получить, чтобы каждый ребенок поступил в учреждение среднего профессионального образования или учреждение высшего образования. Вот это будет самым лучшим результатом нашей работы. Я всем желаю еще раз здоровья, творчества, чтобы дети наши не болели, чтобы учебный год прошел интересно и неповторимо. Спасибо. Sana üyrak sıla, ütüğün kelağına sıddık kadabattın, sana sürenleri killettin, ütüğün tübükleri berdin den turan, Jorancı buyan pedagoga, Galina Pavlova tolunutugar eğalide öbe, Anna Barashkova tıllarıgar, onna melodiyatgar, saham siler. Thank you.
üyere aygete, sana üyere sılıgar üsarıklar, sübe munya prezidium sastavın senağa önerer bütün kömürler. Sonra Mikhail Mikhailovich, Tatkuluha Muspanyolyon bağlıdır. Gulayeva Alona Gavrilevna, Tatkuluha Muspanyolyon bağlıdır Sovyatçıdır. Krimashak Vladimir Vladimirovich, Tatkuluha Muspanyol dilini üyelerin salatın начальникер. Шахабдуна Екатерина Петровнаны, Беревичская наука кандидатын, Саха Республикасы Юркойдин Үтелен Өлхедин, Эркейи Эркейли программа Актадыртан Биддестерин. Әргелген Тылбарак, Тартылуға Муниципальный ұйым бағылыдар Михаил Михайлович Соровка. Ütекенен күнді сыртығы кәрені үйеләғі үйнер көлінеға сағар, үйнер көлінеға еңерер, үйерек салатын үләйттері, бастауыла ұшталылар, ғылжеттер. Әгіне бұқа барығытын саңа үйерек жыла сағаламытынан, онына бұл үйгес болбұт балағын идағы шүбә мұняқпы тағылы бұтынан, Улус жалтырына атыттан, төрөпөттер аттарыттан, ұлханды көрен, көтөн тұран, идетек істеріне арды дейбен, өңілден. Чақшыдағаны доктор, 2 жыл, дехачы 3 жылғыр барда, барын алған тұрғытуыны бардыбыт ден етеғі бағарылар, жайбыт ембейік бар, пандемияның хевестен ұлғанлық қачақтыр кемлерге әйге өре қалатын өйттері ұшталылар. Нахал бе ұшталыр еді статистика генеттен күрдіға тойтаға оғылар бұғырыны өйтталар әбекін амаран атақтарынан ағар алдар. Иненан әйге оғылыптан хыстығыт нахал бәқ бәғыт Олда болар тиде санкционный дене, шүрдік бағалатығы дүйрақтәхіне, олда болар ғаджағыт дағаны, санкционны дағаны, бұл бәғет талан ұлды дедеға тегер, бір нелер болу, үте қолағылын чақчы көрдірдігін, бәйге учредитель дағаны, төрепіттер дағаны, общественный сәйге, бұл бір нелер олағыттен астынабыт, Онан түгеннен туғаннан күнді ұшталдар, барға мақтал тылдарын керелдербен көңіллен. Олда болар, бияқа бұлығын үңе өйер алжылын. Бұлғы ота бұлығын үңе аспыт өйер алжылын 217 оғы. Осколыны бітер беп ола. Бұл бұйыл үйіпбек келді 217 оғы. Бұлы үйіпбек бір қалағынан әлбе оғы бітерді. Егінтен 19 ауыта үйікті көріққа келділер. Отут 1 жыла ямар ден, отут 1 жыла ямар, онтон 10 ағыға центр ұстарға келділер. 100 бейі оттан үйріққа келді. 2019 бұрынан чонан төхіл ағаны тенік үлелі елге ұстықтар бағларын өрдінен әйге общественный секторлен бягат идеалеттерин курдук берниле актын көрдөртүгүн атак бу быйылгы жылга 202 огон бирис класска үйрөнө кыджар төнчө төсүстөн ого төнчө төсүстөн ордук ого басты класска барда ого яндарга кыжалар 300 бөйүс ого басты класска барда татылугунан Благодаря тенлан курдоха билет вахтем барын училась, так все познается в сравнении. Благодаря там школага бары парта Эльбех, первый класс, бирис класс Кирия олора Эльбех, онан бияха билет вахтен демография тунен узка, тох училась такая положительная динамика барын те этевим. Онтон
Hittigi bu yöre halata teriyatçılar hüda şütlik hayatlarda Sergey Sergeyevich Krapsov etitin, Eldar Khan etitin, Minister Bit Kuratör Bit etitin, itinlik Allah huruklar biyaha turallar, yöre halatın lehitlerger, mantanla nedelebit, yörekbit nedelete Rusya'yı giyiminin isteyitten, onlar Rusya bulağın kötü gütten havalar. Ben Heveske armiya huduz balabıtlarının hanımın 2 yıldan ortalıkta bir bu kölüne Зегеспетин төлейт бүтігер неделе хағалыныта воинская часть строевой плагығар гимниститтен хағалындар. Гимниститтен онна строевой күшкевай неделе айы қамағын боларыты. Оты ғыя тенік, тоқа тенік хағалағындар понуждайда бұттырын білағыт. Бейгене Россияны НАТО дашты оларат төгіліктен олар. Натурально дехаса төгіліктен олар. Бейге байбытығар, долбытығар, ресурсылар мысырандар. Оны наға кейтередік, наға оғырықтақтық Украинаны натурально переворот оғырандар, паздарын оңыстондар. Оны өсі натағалар, жыллақ ұрықтақ өліне ағаландар, натағалақтарына оту тұдайшығы болды. Бастан түрдің 9 жыллаққа хевеске сөйі утаритарилерлерге 12 кетілер. Бірген отырып болдылар. Инегінен iki Ukrayna'nın vaxtlarına, kinler Ukrayna'nın naqağı kilder daqtarına, ondan raketa kodan kilahına Peter'de bolu, Moskova'da bolu 3 minütte. Onu qandık tanı biletetlerle противовоздушная оборона bilevet denler. Улахан толку кеннеттен итинник спецоперация хағаланан денацификация, денационалистер, наханырық бандыралар. Ата бейжіндар бұтияқа доқтар Донбасс, Луганскай, Донецкай областар. Мен манны бейли жақын, патриотизм генер, мен бәл төреппі доғылар бұттан ейтавын әтті. Түйет оғылақы ейтавын, Алек ойы, Сережа Теленіне ең бәліғат көйден темағын. Доқымойы ғайын, ете отыр 901 жылықтан Советский Союз жылығыттан бейгі идеология ұтынларыттан енді күрдік. Патриотический етер литератураға бар, бары бейгі көліне білемек, қайта құрды Молдой гвардияны өлетті. Оны күрдікта қоқ боланлар білеген жағанды тұғы келдерін әріндер, патриотический етіне. Патриотический еті қаяннан ады, құлығыр бейгі көліне болыр олды, тұттам дейді. Мен белingen тұрып бұнекер құлақ қолыр, ол армияға жан әді. Армияға жан бұды тоқиды ол. Не дай Бог әді, не дай Бог. Мен дойдылар кемері әрейінен хабат үстінері, мен ажасы неге көнге әдем мен сәргетейім, е дойдылың көмес көнген, онлық бәрінелі ақтық. Қолыр хевеске бойын бейондық тоқиды. Ол ити идеология, онлығы шөйдік кенет яқан, шөйдік барыр. Өті білеген, дағалар білеген, итini döndüren erenler dikimten hağalanır. Onun iki znamya kıtağın tahakkı da olur. Bitali dayanına yürüy, Peroy skola olur. Rusya dünün 100 oğunu tadılar etti. O da eğer 100 oğu haka edin talına iki takkandan tahtı olur, Peroy skola olur. İki международный lağırda hırtlar artık. Onu bilim barın kömüş yok tahtırız. Elina Yuriyevna Tarasenko iki Cennet aktık. Hayır, Tibet'inlikler, familiyetler, Donbass, Kaşıvoy ngedek buluktak demin bir genetikçi olur. Patriotlar, üyüdiye, hepta şirlik üründe kamdan gider. Молодец, onu şkola administrasyede üyür. Ondan sınıfı sorumlulukta otur edilmek, onunla otan Krapsov'eten harita doğurduk. Oğulurga pionirde vurduk. Ideologiyalar hatta. Tani organizasyada naha pionirge bu. Bata bulağından varan onluk açık klaslarga etkinlik общественный организация бар болар болған. Etkinlik komsomol kurduk. Подростокlarga гонтуеттерден дем болар болар. Komsomol kurup гонтуеттерден alırdı. Onu kurduk. Eme var болар. Российской общественной, еще и патриотической духта.
Onun bin benim mevcut demin ынвпны начальная военная подготовка скула булгучу килдер якынада олаттар армияларда белем олаттарында ден онна сколаларга бедре музейда олар денди фокуска кийде скола беде театрда болуктак ден көнү курду ити Украина хагаламын операция биги Россия идеология нахалхан же наконец-то кулламарамы же когда сунову это хорошо забыть оставили. Он же эркектен же патриоттар итке ходук болын. Это те хото менти дойдутуга хинби белнинах түрден бир лахай дүгүт көтөйнан неместер Москвадан келбеттеринен Дальний Востоктан Сибирьтен дивизиялары барганнар 200 километр Москва. Түрден бир лахак сенега керилген турган. Сибирь, Дальний Восток кошун олтар дегендер. Онан патриотизмге денде курдук көлүлөр болуктара онтон инфраструктура генер калеги лагат биги бевел улус алкаты республика алкатын гитары материальная база хананы болдун хамаш болдулар тутулары элементтери болдун онна олучу устаттан хаалата устатта детсатын проега бүтте экспертизина аста билген заявка тутууга барды сүйүшместилер вот баяга кенен килдер дебет детсатын болба кене школа проект бүтте экспертизина аста федеральная программа комплексное развитие сельских территорий Акарин этапы нас будет были Москва тиета Москва бахар школа дел катын нобар депутаттар бүгүн катары Данчикова Юляха нас баратлар так Депдергега бу аяқмыктагы происке председатель келерта Депдерга тасыз кумулутту по децатыга хатындар буппут Онан Андрей Владимирович кини билер биги канын децаттары школдара нянжерден оны бу децаты капитальный ремонттан ненден пока он капремонт канеттен же тутуга кисяк кен первым этапом кини көрбүтө ол децаты ирен эти вот ирен бардытын тургу көлөмаран капремонттан ненден hodдактабыта протокольный барта бар ол лехаунатта так тура көлге школа децат школа децат билген тутулба турар оны хүйтбет өтілдаққа бүгін төлөктә республика Татарстан Андрей Владимировичтен көтөһөмбөт хүйтбет өтін хүйтбеске көтөрүлгө перечень поручений или батата билген же экономика министерстводен тутуу үт министерстводен терне тыңааннак ишилер болуктактар так тырага кенигер те Любимова Ирина Павловна министр куратор быт куратор тон эти ме экспертизах оңолдар бюджеттер улахан бюджетчилар министрлер бе оройгон бюджет эттон да такырын берек республика бюджети бир он мына калатын нахалда кашылар атапление тан алан уну кыйга хаджан кутуктем батта кыйга коррекционный школа генер коррекционный школа бихи хыл көтөгөтө нахалда качылы кутабы дитнерименирке оны буллана то кини кекелеha турар врачебная амбулаторияны гыта коррекционный школа требования толлахан полушадыгар иненан кепсетаммит кыйлар рахлар этидере мендук бөкки организацияны сирдерин колбокай сирдерин колбода кош бола интернат тутуларга этпетик болар атын хандар хейдери бир көрдөккө толук рахлар кенерин оны министр iki hepittin kenarına kastata toka bilgin mümbahitlerge bulduk тем качети болду. Ол сетиптери холбан баран два в одном деди человек таха два в одном бир өттүттен школа коррекционный онтон күгө онтон бир өттүттен врачебный амбулатория кирер здание Юрак министре көбүлестен мен аяқын таатын дуга харслыгын министри көрүстүм Афанасьева Николаевна килеме өбүлестен в принципе Ченни курдук коррекционный школа билген очарка калатыр. Онна проекттан биткә главный сире бахаруллан рәдиха оны проекттан бите хаалмыга. Так, чөккә ха ремелләр бара торалар, царка да бардылар,
школага даны баттылар, кушелменler. Та жоксоон генер келе хаме любимого жигутта, онна школа саат проега экспериментальный ден нехилек жагыпта экспериментальный ден атын материалынан, атын конструкциядан акайрга апробациялана дик проект. Онуттан билим бердиге хаджат. Школа саат проекттан ыстах ден. Так, чимнаиге дер боллаха чимнаиге не проекта туга тутум ген терилте проекта тука билет воха ки бихатын далда утелеге. Зона затопления деген наха дүк рейка наха дүк 4 метрден наха дүк онна вопрос онна тарапта. Так, Харбалахи дигер Харбалахи нигер школа бар, детсад кенер детсад проекта бүтте. Кески хатон без местелер экспертизine аста билген жетутугаттасынка баражим та Харбалахатна бүт. Детсад tutullar kini meha hurkun killer deyildi hurkun бүт. Билген жекенер şimdi olmaktaati бүт проекта Харбалаха детсада кайда tutulga kini bilgen визалыхта Чичмакка улана Чичмак школата энергосервисне контрактына битерде, энергосервисне контракт берилген хылытылыда барыхта онда улахан кечене бүтүрүп алынган подрядчик багарылган билген материалдар индерде остана хаталар. Онтон роюму кинер киддаха барысты билажар бу манчаро югары болаларынан төшү местелер iki улахан образовательный организация болған төсүлгөн местелер, оны 100 местелер, ишетестер, интернеттер, индивидуальный проекттар, үшебай проект бүтті, экспертизені, ағайтер экспертизе, сон распотребно бит требования тақалды, оны ғартақтығына тұтуға ғалымдықтар, тұтутын пока монтажный тұтуқтар, onun ki şkolada bu kötülüktəxdir. Şkola kötülüktəx, progimnaziya kötülüktəx. Üç ulağana bir yer baka bu yıl kötülüktəx. Bu yıl kötülükə halanlar, qızlar kulağına tabii maksimально Türkiye'nin soğuk tutardı. Şunun iti kurduk, yok yeni yer ittakha. Şunun kündü de otur, ota mançarı yeni yer bulduk. İttiler demişler oturlar. Mançarı yeni yer, naha улахан хумала хатып улахан tutullar hasta milyar numatın etimin bilgin numa barkar zırı turar. Onna direksiya terilen lice fonda halılıta fonda terilen ödülgü pulu bu besigar ustarpıt mandar ustah yine nuri taharın turallar kaçıların kildiren turallar ondan mineyine bilgin belemni yakın yakın kalegi toh. Yatın ulusları behi görüp bit hastanı bolla, inder niye bitti günne hammasların üçtü yıl bola bu fonda kildirenler obyektler bunu koruyor, yine tutulsu tugar borobol çökök, onun opsiyonel bu Ulahan Respublikanski sport bırakınıyla algıstaq tatlı hediye lütüklerinde barırlar, bar kömür yok dağıt Nah şöyle tarihtere hep kimere şu balık tahanın yedi her onu hep konuşmaktan yer tahanın yapar. Bu barabı yolu bolar, onu kolabor diye isterdi dağıldı bu hanları nah şöyle barbut tahanı barbut vayda ya kaçıyor da bololda benim yanına kurtup jom ketnen lütük tahanı bitarbutlar. Fonda bu demir şekli bileceğim adam, bilgin parka şu batık parayega emiyor olduğunda, bu işi köylüaklı topluluklar tepsilik bildiğinden belli bir köy bütün nadiricine olarak taktık onun her bir edde alba kaçına da onun olarak Kıbrıs'ta üçtü iyi bolu bildiği günler hamlasıdın bu tabut tuğgar Keskilpit tuğgar ugarga yöre halata dönem belen olup takır. Bihi ham erelbit higi bulur gıttan inteligensiye yöre halata iniki köne hancap bolar ete
Onun de uluslar ister başından nehe yok diye bir diğer evet. Şunun günde otlar üçge yöre kala boldun. Yübeleyine hımbıtıgar autonomiya bu balatın üniversitede oktavur plastara 100 sula bayıl beledi durulur. Onun barıgıtıgar iki istakkanı gördüm. Aja sepka gana dehgi terapütterge naha terenen terapüt bihi bilingi kepi bilingi mukal kemgen bim kıstavakat bilingi mukal aras ideologiya dikkat etkenlerge bihi onu ini gradanini ini kamera kapitnere bihi kaya bu. Tina şedik leçatatan havalan şkolda terapütterge terenen bit aja samay ösütülün iki hüder bit samay biremet bir kemerler. Onun baba iki terapütterge bütün kühüddebit. Ondan sonra barıklar tuluru ayımyılah üleni bağırın kırgıcıman saytar sahip dinlevitiger Allah sitilah bayılır. За преданность делу воспитания и обучения подрастающего поколения, добросовестную работу в системе образования наградить знаком «Отличник системы образования Республики Саха-Якутия» Пилюгину Ирину Михайловну, воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения, Центр развития ребенка детский сад номер 3 Чоранчик. Награждается Гоголева Пелагея Егоровна, учитель-логопед муниципальной бюджетной дошкольной образовательной организации Подыкёльский детский сад Туяра. Награждается Дягилев Нюргустан Семенович, заместитель директора по учебной работе муниципальной бюджетной организации дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа имени Илларёна Георгиевича Федосеева. Награждается Потапова Мария Александровна, музыкальный руководитель муниципальной бюджетной образовательной организации Боягинская СОЖ имени Каталаева. За плодотворную творческую работу, воспитание и развитие подрастающего поколения, за активное и результативное участие на конкурсах наградить нагрудным знаком «Надежда Якутии» Багдакумову Марию Андреевну, учитель английского языка муниципального бюджетного образовательного учреждения Подыкёльская СОЖ номер 2 имени Петрова. Таким же знаком награждается Васильев Владимир Владимирович, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Усть-Такинский детский сад Павьячан.
Награждается Габышева Мария Анастасовна, учитель русского языка муниципальной бюджетной образовательной организации Подыккёльская СОЖ номер 1 имени Сафронова. Таким же знаком награждается Егорова Татьяна Петровна, учитель технологии муниципальной коррекционной образовательной организации Карасинская специальная коррекционная школа-интернат. Награждается Никитина Сардана Парфеневна, учитель английского языка муниципальной бюджетной образовательной организации Подыккёльская СОЖ имени Гуляева. За многолетний безупречный труд в деле развития дошкольного образования, за значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного процесса наградил нагрудным знаком за вклад в развитие дошкольного образования Хангриеву Татьяну Семеновну, воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Подыккёльский центр развития ребенка Кенчери. За преданность делу воспитания и обучения подрастающего поколения, за многолетнюю добросовестную работу в системе образования наградить знаком учителей Республики Саха-Якутия Анисимову Александру Петровну, учителя начальных классов муниципальной бюджетной образовательной организации Даянгинская СОЖ имени Кашкина. Награждается Бурнашова Василиса Васильевна, учитель истории и обществознания муниципального бюджетного образовательного учреждения Татинский лицей имени Гординова. За многолетний добросовестный труд в сфере воспитания подрастающего поколения, достигнутые успехи и большой вклад в развитие детского движения, наградить нагрудным знаком за вклад в развитие детского движения в Республике Саха-Якутия Бабкосову Анну Петровну, заместителя директора по воспитательной работе муниципальной бюджетной образовательной организации Олбинская СОЖ имени Ленина.
Проведение экспертной оценки материалов участников всероссийского конкурса «Навигаторы детства 2.0» федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» благодарственным письмом директора Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский центр» и министра образования и науки Республики Саха-Якутия награждается Николаева Айталина Николаевна, специалист отдела методического сопровождения образовательного процесса муниципального казенного учреждения Улусное управление образования муниципального района Кайкинский Улус. Муниципальный комитет Юриян Салаты начальника Владимир Владимирович Кривошапкина. Үтө күнүнөн Вастовлах Михаил Михайлович онда бүгүн мостубут белги таптабыт улугун оголору иитер, үйрөтер, эйге үлеттер. Бары билепит курдук байыл белги улуу убайбыт өкстөкөлө көлөксө 104 сылынан юбилейдер сылынан сакаттан омета 100 сыллах юбилейный датасынан оны тағынан бұл сақа серегер просвещение комиссариаты тәрбиеде 100 сыллах юбилейный датасынан үйрәкпет жылын сағалаты. Бары билерден көрдік бұл иннеке сыллар бітігер белгі шүлтәр ұстық қамсып кемігер үлелән келді бит. Онын белгі үйрәкпет үлелейіп немалытын, көрмалытын бұл ұлары тамылыды. Арас бұл анығыры технологияларынан үлелән келді бит. Онықтың белгі бұйылғы үйрәк жылын бастығы балағанын бастығы күнен Сөттәқтік бары беккен ұстан өркеті қойылдан оғылы төрекеттер. Бастығы балағанын бастығы күнін ламды үйрәк жылын еннекеге әрәлілер сағаларды бұд. Оны тағынан бұл бұйылғы үйрәк жылы сөттәқ бәқ олар жылдары келдірен патриотизмға, гражданственностьқа бұл үртебілдерге оғыран өлеметін сағаланыр әбет. Оны тағынан бұл бейеқа сақа серегер от 400 съезд болары турарынан бейге онны делегаттар бұтын таламыд, онны көттан келемер бейге үлені қанмағы. 2-30 сылға дұлы сақа үйераға қайдар сайдары ол концерттен ұлылдан бейге дердектері, онын бейге 30 сылға дұлы ғылылығыт концерттен үліқті әқпеден Российской Федерация келдер бейт бұл доқ бар стандарттарға олауыран онды көлгетті әқпеден Туайы кылан оның үлейік беді. Оны түне теметі, бейге бұл иннекәңі сылбытыға үләбетін, бейге үләбет орсыйынан көстірі оге единой государственной экзаменынан, государственной провед аттестацияна көстірін бары бәкке үләбет. Оны бейге бұл анализтан, иннеке үләне қастарылы ғабатманы үш сылы қолыры ұлан бұд анализтан мұд. Үләне үтті бұд, онда олғыран бұд қылапты бәрімді әтеліп. Ол доклады мен бүгін ехе қалғастық, аған ехетіндері онына әйге ол доклады публичный отчетка, бұл бейге ұлыстағы үйрек управлениятын сайттығар кейленгет көріммөд, бәяғы төлағетін атымыз қолыр білдері, ұлыстыққа төйі бірайынға таққы бұдын, төйі таққы бұл елдер түйі барын, тоқ проблемалар бағларын онтан көрім білеттік, онына бейге әсселерді. Бұл білеген бола тұрар, әбейкен экзамендерин кенеттен үшөйдік анализтан барамыд, итолуғай государственная аттестация лоцияны мойнустанмыд, біртіқпыд, онына проблемалары буламыд, үләбетін сағаланмыд, саңа бұланымыд, үләбетін сағалықпыд. Оннықтан беймет түлттен әттақпіне. Бұл саңа анамыдың бірітінен бейге үйрек управленията. Бұл ұлыспы дегенәғі осколалар, оғыяннар, қайттақ тұрықтақ, онна педагогический кадрдар қайттақ тұрықтақтырын төйі высықы роликцированы, идені билерге
федеральный государственный стандарты үйе оғылар бұдыгар билини бейрәкбет, киндер төһебелемнәх болан тақаларгар үлелебедер. Оны бартын анализтамыд, туық бар нәхелектері биһиги кериленмет, отыла дем болбатақ, оны тиімет бихи коллективы көссөнмет, туық бар инфраструктураны үйерденмет, бартын анализтамыраммыд, октябрь кемегер, учутол бұл сияс кенеттен, ол оны мұнямыд осынан улуспут үләтін қамнағын үйерағын сайдыдыгар, 5 сылла программа оңырап бен болан нақпыд, сағаттан көрілген, оның оттан оғынна әйті бардың графигін оңыран директордарға, сәбелестерге білдірген беді. Тәмен чадықлардың сағалардың көңілі. Слайдығы динен таған егерінен тоқтары көрінгі өтіқтіді. 2-нче сүйбәкке, 2-нче сүйбәйі сүйрак жылдар. Россия өтінен үйрак дәптелер үйрак оны ити үлетін тәңге көрлеріне тегер дейін кең далағына оларғылар келділер. Ол күрді Осколы летігер ити үлеті, оғыны кейшнес бұлытынан сайдары әрі болбаққа, кені кеге бұлытынан сейрем айдеті ұлылар ұқылатын түстәріңе, Осколы бары педагогтара, үлеттері, оғылар бәйелері, оны түрәпіттері, Суцин бүтін тоғыры күттігі сұқылары болар. Onun bütün Россия өтінен үйрақтәйіні серке оғыну үтчаты итіге ұлған болқымта ұруылдары ұйығынна. Үйрақ кығаларға кетке олар ұйылар кейтілер. Патриотический тенге итіге бір келім боларынан үләнің үйді сетейі. 2-нче түйбөтел сылға, қас кетті үйрақ кығады оғыну әркетті сайындары сылдақ түмел, онна театр тәрілдері үйілдер. Оны тәңе ел өйдігі бәргенлер көрілені ийтен тағары сұрықтақ патриотический, онна спортивный клубтар оғыр төмәкке күшті өлігеттірі. Ден үйге үйрақтық министра Ирина Павловна Любимова ұқталар республикатары болмақтары ейтіндер бұда. Саха республикатет ел тақына, Айсен Сергеевич Николаев, Белингиттен большая перемена бүтін Россиядағы оғы онна үтчаттам сағын бәттілі сағаланықтағын тұлын арабитар ейларының яққастыр тапыда. Қамсағын сәбетін Россия версидене Владимир Путин сүрінеді. Үйіне күлінені итіге тақпы сайттар әркеті культурно-образовательный кластер проекттарынан планнар өліп етілген. Кәлемге сылғаге бір сомаға төмсәлі өлген келгебеді. Барыта 12 проектынан арас қайысқаларынан қабан өліп опыда республика тарқанына. Бұл маны бігі қаянданы ақтан ағықтақпыд научной салаятшылапыдын. Сипсова Изабелла Александровна, онна бігі үйрақпыд бұсалатын салайпыд. Бары бұтықпыр кейбітен Миронова Аиза Николаевна. Онда олғырын ұсқыры үйрек үкі вопростарға бір кенетерейге сөріп тұрыптардан болуылдар. Саңа 2-нче сүйіппекке, 2-нче сүйіппеге сүйрақсылыға сөрім болқыптаны үйрек онна иги бір сетемен салғы сайындарға ұжалық. Оны ситуациялар улус педагогтарын басты методической практикаларын кен ағанаға тағаран, қачтығылар үйрек әтерейге саңа солдары келдерәрі үшеріктер. Бұйыл бастықы оны 5 кластар саңаттылығы федеральный государственный образовательный стандартынан вернектері. Оны оған сүрін болқомтан функциональный грамотнаға сайынлары практика-ориентированный үйрақтайыны сетейі болуға. Bir келім ұлылық ити бұландан үләлер қаз бетті тәрәхін көңігулар тәң көренлері барыларын тілейді. Улуспутугат барыта 9 ұғыян, 15 оскола, 1 специальный коррекционный школа, интернат, баласты образовательный комплекс, 4 еби үйрақ тәріптелері білімдер. Үйрақтайын национальный проект чертінен ұлыстың тұлығыт үләлер белгі өттілер. Точка роста. Бұл 15 жылға барытын единый ден открытие болуға, онына келділер туры көл ортос кулата, жоқ соғын, олда, чынайы сколған. Білеген ремон үләлері барда бүтән, еліне де ағылдақы бәрәлерәлмет, біреметі тұтуғанлық ағықпыд. Цифровая образовательная среда, бәрәлерді күрдік сөктәғар кәдігі сылларға кейікті, оныттың бұл бұйылғы сылға бейеқі жоқ соғынға, оны туры көлге кейелі бұланланыр. Эме bir единый день открытия болған Россиядынан баты бір кемге арылдақтыры. Оның оттан әтеттің бағаларын, бұл успех каждого ребенка дегеннен бұл проект чәрчетінден 4 естіләқ, 518 жылақ бұл сатарылға саңа ағылымна кабинет
Onda yıldarkan granın o tertetel sayınları gasatabıl esse bu onu sayınlar кейін süydü birinci olarak granı üniversitesi. Дохсовон Ортосколтин коллектива Российской Федерации президентский фонд культурных инициатив грантовый конкурс оркойларынан тақсан Ехтукуда Малюксүй Түрәбді 645 жылдаран алға доғыптығы дүріктеді ден республиканскай үгіғы дөт үрдік тағымдақты үйтті. Так, осколға келетінен асастар оғылар тәріктелер 2-ші фидбекке, 2-ші фидбек үйрақ сылдар. Мандай осколға келетінен бұл бөлгі үрділер 10 осколға ехиден дошколына группалар 9 ұғияр үлі бұралдар. Онына барыта 372 оғасылықчыр бөлгі үйрақ сылдар оғақ саны 2 тарыттан 3 састырға долы 329 оға, олар естерге дұрулелері қачықтағы оғалар сандыра 92. Осколға келетінен асаста қазбетті оны әтқан өттінен өй санаты сәндіргіліне тәрей қазбетті итәтчіге ұлған сұрып тұрыр. Ол күрдік ұғыяныр программалары создание эффективной системы выявления задатков и развития способностей детей в дошкольных образовательных организациях, от рождения, музыка для всех, робототехника, рисуем все шахматы. А на каком сайдылтын тетеметтен готован Үйрақтайын федеральный государственный стандарты көрсөттүбәйіндерін, оғы жиек әкенеттен сағылан түрі төрпәден, омалуын тұлын ергеден, жылын сәккеден, тұлын, культурадың өлсегеден ақтығындыран сайынларға қатуыланар. Чоранчик онна күн тұллықтара, өті көлдіға детсаттар, нейрончик, антуйтары проект ресурсной сынты болуны сетістілер. Оны тағынан өті көлдіға күн тұллықтары детсат, Ростем в Якутии республикатағы дошколы үйрақтайын лонгитюдный жинчей площадкада болды. Ол күрдік бәсейнекті күнгер өтік көлдіға чоранчик десат идеглячылары Оруйтан, Шестаков, Сахаяна, Гуринова, Прокофьев, Аял, Салаячыл, Маринката, Кычтыналуны Максимовналын, Улахан отрывтар робототехника ыдылдылы всероссийской конкурска кыйлар дукатын сетістеді. Әлтақ ақсамнақ акциялар, тәрәйінлер, пилотный площадкалар тағылақты білелілдер. Ол күрдік арылы күстік общественный системихенелер Улусмуна республика күріянлары әркәйі әркейрі региональный программаға пилотный площадкаға кейлен сирихеляқты күләді сылтялдар. Бұлғы үйрер жылғар өтік көрдіға туяра ұғыян кейлен Саляны қос аспыда жүрді ақтуғалар, оны олар тұрулар тұптырғар түхі күш болуға ден. Үйртәчілік үйректі ұлғыт келелерін Ағастағынақ олимпиадаларға, конкурстарға тұрғыталдар. Бүтін Россиядағы мернәчілер олимпиадаларға бүштәвілдіңлан ұтылынлар, школный этап паспиде осколыға баланларын ұтылынлар, муниципальный этапқа ағыз сүйіш тоғуан сәтті оға күтті ұтыттан тәтті өнүсті елар, ағуған алттар призер. Региональный этап күттірдің 2 оға күттірні ұтылар. Оларттан биік елар, педагогика и психология предметігер, өтіккіл бастықын еметтен оттосколтын тоқсыз қылаған өрнәчіді, онда 9 призер, маны келелер тапты лицея, 6-ға өтіккіл бастықын еметтен осколттан 2-ға, онна чыннайы оттосколттан 1-ға. 2-інші фидбекке сылға осколыны темірпер аттестацияны келем государственный экзамены бұд ағыз туындарға үліләді, ол егер 200-ден ағыз үлілеттіктен ұлылар. Ағыз бірдея салаятчыда, ағы 15 аудитория егер үлілет бейін бір аудитория тағығар тіриятчы, он технический специалист, ағыз здоровье үлеттірі, фидбет общественный наблюдатель, онда фидбет чтені керек. Бұл ілімге мұрат жылғар 9 қылаға бідерәчілер, 4 болғычылар түркіметтері, мұтчатылын математиканы, оны тағынан 2 выборочный предметтерін тұттатылар. Мұтчатылығар әгер түнмеден тұттары қасықтың көрдіққа 4-5 сығанаға тұттары бейін 2 сылай сәттері әйті екетерінесті. Бұл ілімге көрдірі бейін сылай 5 әйті әйті. Ол әйтер бұйылғы көрдірі 2 сылай 2 әйті біргінер көрді әйті. Мұтчатылығар ұлыс орта баға 3 сылай 5 баға. Математика предметігер әгер түнмеден қасықтылар 5 сылай 3 әйті әйті. Бұл ілімге көрдірі 15 сылай сәттері әйтінен кіра. Орта баға ұлысқа 3 сылай 2. Эти бұл маңдырыктар, эти улахан қамсаған бұл бұтынан инна осыған бұл математика ұшталдырғар, мұғасалаячыларғар, бүдді улахан сорып тұрар ден оқтан маңда әтекпен бағыраған.
Осколаларның ағайыстан көріп болаққан ұчыталыға 9 оскола ұлыс орта балықтан өттік көндірілер. Математика предметіге 7 оскола ұлыс орта балықтан өттік көндірілер. Таладылы барды 10 предметінен ұтылынна ұлыс көндірілдің қачыстығыда онда орта саны көндірілді бұлырынені күктетілдерді ұлырыйта сұр ұйтаманын. Осколаны түгіктер аттестация өттігі бағылары. Колуыра ұланеттар бітіне. Мұчыталығар. Парасенко Валерия Александровна Ототекки бал, бо Тактинский лицей Юрначета, учутала Большакова Мария Николаевна. Отут бир балы Илла Собакина Заина Захаровна, Тактинский лицей, учутала Большакова Мария Николаевна. Географияға отут бал Винокуров Владимир Владимирович, Усть-Тактинская СОЖ, учутала Баишева Полина Кирилловна. Информатика университетте бал Собакина Заина Захаровна, Татинский лицей, учутала Чашкина Мария Фомична, Данилова Аяна Васильевна, Тура Кылов Тоскулата, учутала Лопатин Виктор Васильевич. Он на Хаттагаева Ангана Панасина Ванетта балда, Чеснова Тоскулата, Сафронов Данил Степанович Юретер. Английский долго Алтон Сектавалла, Тарасенко Валерия Александровна, Татта лицея, учитала Тарасенко Анастасия Юрьевна. Бикелем экзамен тут тарачила гадата лугар агас тепевлена это, барата иккиюз агас терьячи, олигар агас тепея салачи тогда Алтон агас аудитория игар, биген алта аудитория тагар терьячи, он пет технический специалист, агас здоровье лехеттера, чипевес общественный наблюдатель, кюльгетте учленгек. Нуччатылыгар ортабал биркелем экзамен түбүлөн биен сетте сылый үздегекей, бұлырынны кететемятақ үз сылый 4 балынан намтағын барбады. Математика профиліне ортабала бирөлі сылый 4 дегекей, бұлырыннаттын 14 сылый 4 дегекей балынан үрдік. Биркелем экзамен түбүлөн общество знания, история, география, английский язык, ортабалдар бұлырынны көтүрүтен үрдік. Литература, химия, биология, информатика, физика, ортабаллары бұл реңі көтөрүттен намыға көстөр. Бийиктерин экзамен өтүү көтөрүлөрө. Мандан нуччалыгар ауған 2 баллар Гүлюкина Любовь, өтүккөл бастык университет осколата, учутала Сурова Капиталина Васильевна, оннук ауған 2 баллар Кулачков Иустин, Татта лицея, учутала Александра Петровна Белдырытова, онна ауған 5 баллар Борисова Саяна, эме учутала Белдырытова Александра Петровна, нуччалыгар ауған 5 баллар Яковлева Наталья, Татта лицея, Сысолятина Людмила Петровна, ауған 7 баллар Мандаров Арслан, эме Татинский лицей, Сысолятина Людмила Петровна Юретер, ауған 9 баллар Матананова Марияна, Татта лицея, Белдырытова Александра Петровна Юретер, ауған 9 баллар Егоров Гаврил Игитай Ортоскулата, учутала Ермолаева Мария Павловна, нуччатылыгар бұл 4 баллар Никифорова Саина, Татта лицея, Белдырытова Александра Петровна Юретер. Оны тағынан английский язык, 9 баллар Захаров Жолускан, бастықы негерді өтіккөлдері ортоскула, учудала Огонерова Вера Петровна. Информатикаға 15 баллар Татаринов Андрей, Татинский лицей Юрначта, Чашкина Мария Фомична Юретер. Оны тағынан бұл общество знанияға 12 баллар олды Ардунова Айко, Татинский лицей, Макаров Никифор Никифович Юретер. Бұл мадан отты мектеп балары ұлақпында осколалар ақтан ұттарда көндіққа ақта бір оскола өргіқті ақтан ұттардан бұрыстырдықты құйдадақтарына сүрін болмандық анағы соңырын бұдығастың төген болуыса көндік көрелін. Онтан жағы 2-тігінші сүйбен бейфікбәкке үйратылығар экзамендер тәміктерден 900 қаластарға 204 выпускник ағуын үстелай өстәйді бірген 11 қаластарға 100 ауған сәтті выпускникта ауған алтта сылай ағыз дәйәтей себе қоту аттестатын ұлылар. Оның тағынан 900 кластарды ағыз оға аттестат с отличием, 11 кластарға 11 оға медаль за особые успехи учений университетістілер.
Сол түбігінен үрдік онна орта анал үйрақы кейде бұлқысник оқсаяқ санаттан тоған алықта бір әйметенместі республика тағыр үрдік үйрақы кейде ақсана оған ағысты тәннесті еде 9 сылай алты бәйті барығын республика ихінен үрдік үйрақы кейде 6-11 оғы бұл етті еде күйбәккі сылай 9 бәйті барығын әтіңдігін орта үйраққа 119 оғы кейді еде бұл бары оғыттан 6-10 барығын олар. Выпускниктар сүріннен технической күйбә ағыс оғы, медицинской отут оғы, педагогической 19 оғы, сельскохозяйственныйға 6 оғы бұл қайысқаларына үйрақет кеттілер. Патриотический тіліне игі сүрін сұрпы болан тоғайланына. Улуспутығар 11 военно-патриотический клубка 266 оғы жарықтанар, арас қайысқалақ акцияларға, күріқтерге, сетігілікті күтталылар. Ол күрдік республиканы ағын бүтін Россияға белгілік берген военно-патриотический клуб салаятчы Ирина Юрьевна Тарасенко. Бұл оқыда кейінгі тарханына бұйыл үләрме бүтін Россиядағы сүймердеген конкурсын ағын өтіп жолбастық универдағы сколаты өрнәтчілері Захаров Виталий, Гуляева Даяна, Прудецкий Юра, Артек Бетнародный Окинигер, Юнар Ниес Семен Асыл терістестілері. Бұл конкурска бүтін Россия өтінен сүй соғыта болуына. Команда дәрсіні тақта белгі ұлысты бартағын алтауға тәріпті тасқолылары бөлілер. Оның бұйыл барыта 200-962 оға қабылдан олырыр. Тақтатағы оға тәріптері республикаға Россияға ұтылған проекттігі батыр көқтіяқты түні олар. Ол күрдір тақтатағы лицей 11 клағын өрнәтчіді тақта кәскілі лидера Борисова Саяна республикадағы жылур нагрудной знак қағайпата болыпта. Един бұл манда бұл қайғатында бұл бары белер бүк күтуді понедельник айы бейге бұлақ бұтын көретші тахаран, оны тахынан кейін бұтын істен үйрек біт, неделетін сағылықтақ біт, оны неделі бітегер болықтақ. Оны бейге бұлақ бұтын Şöyle bu şuraya yöneticiler, üyelis basınlarında bana tamamlan seremoniya kıttallar. Onunla bıraktıdın, öğrenip günlerge anamut serge uğramut onda karayaktaktı. Tak, onu da sanki devu bültenden sakı sebebi oldu. Başarılı listeler kiler balağın bastığı günlükten Kazbek Bioskolava Sovetnik direktör по воспитательной работе штата реквилдердилер. Барда шүйірде бейрулі Kazbek Bioskolava үләлән сағалата. Этинне бары визайбыт курдук конкурсу ағандар киеттилер. Оны да тақтылығынар барда 9 сколатағы түрмел. Ол егер исторической, онда историко-краеведческой қайысқалақсетті музей, историко-географической бир, военно-патриотической бир үләдеттер. Әтті үйрақтар тәті Осколатағы театрда ол курдук Алексей Васильевич Кулаковский атынан жоқсоғын Осколатығар, Қара Алтан, Элидей, Чешымақ, Уолпа, Ikis üniversitede atıklarla Oskola, bastık üniversitede Oskola üniversiteler. O türlüler bir diline adının o tiyatrdan külüyü üstçasına taharan sayındıran ihemmetler. Sana şüren küçüklerin o sayıları görevi döktüğü tatlığı üniversitede Oskola ya tiyatr tümel var olarak ihtiyaçlıydı. Ürkte o teritoryda 2000 году российское движение школьников с основой благоприятствия наларгар ürkler liderler kıttan üyereden geldiktire. Üç совет лидера Сахар Республикатын маңлы советничилеттері үш оға. Бұл мое любимое детское движение видео көріп президиоттары. Научный тинчер үліға үліс үйраған территорияларға сарынлар ағылары тасағылан бүтін Россиядағы арасында конференцияларға олады спикері үлгісіттер. Ол күрдік индикеге қарды республиканская научно-практическая конференцияға 90 делегациялар оттолырғар өз берістер местінің олары седестебет. Әбей үйрақтайын тақты олығар үстігінші 134 оғыны қабан олары. Ол күрдік әбей үйрақтайын 559, Оскола үйінен 649, Саапқа 706 оғыны әбей үйрағының қатшы елді. Научно-технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной қайысқалардан оғы бейден бағытынан талан әбейдердерге футзалдар. Бұйылғы сайыны оғы сыңғылыңа тәрәхендіктік арас форматын ұйтылғында. Ол күрдік үш палатышнай, үш стационарный, онда 15 күніскі лағырдың бардың
996 оғыны қабат өлілеттебеді. Ол егер бұйыл саңа илмананан кейіпбейді сетим стационарный лагер. Этинне бары билердик курдук бары бастыр, атос Ириасович Колковский ада ингерлен бұйыл жүкті болған тахынақтыр арылында оннотын лагер улоты күйі кейрен. Бұл Республика Министерства образования бірге бұл орыйылды деген үпқатчы көрілден жүкті ағырда үлеварда. Оннотын бірге келағырда бітігер қаз видеосколаған ағыр бары мұнымысы дейірді ақпет. Оннаттан этакалын тоқпар илгебелге эппеттир болықтақ телефон хабар уунан аяннааны болулдан эне сериден осын тоқпары батыр эппеттир лағында кебілен эппеттен этебет. Оннаттан тует якын барымын ден манна хаметон бихи тақталар хамететтир хақайргердеттанар улхан кехебет бұл республиканский мандар кехада стационарный лагер он пестер соллар бұл юбилейі болды. Этне сүттәғы өлбәғ республика тәкелен сұртта инна бейге бұл әме сүттәр бұл мандар көхетін өләтін инна илан бұл үйдар осколабытын олық үйәуінлік итүләбітін кен арғана тахаранлық өләбін итәқтақ біттен еті бәйбітер сұрық тұрғынлық енді өлжектәқ бет. Onu tahınan Rusya Respublika, Ulus Altata Reylülerinden Respublika tahılatlarda uğurlikki oğu kiyinler kiyetsizlenen keldiler. Banda bu uğurlikki oğu varan keldi. Respublika tünen ergire ikiz programada bilgi Ulus'tan 3 üyerak terkeleri pilotne koşarkı bulan ülele hesal canlar. Aras tahınar seminarları ve oputanın araslarını yuttular. Bilgi kitablar üyereten üyede tahrar oğlan liseye malge ütünün ilgiler. Ayat çoğurda, olaqlar yedi kıtatenge, qaddılı qaçtılarda, töreli duydulan olaqlar yeni külgerer kıqta, Rusya cigna patriotların grazdanların kıtara köreli. Bihe ola bu can tuğugar epetnehe süber, duydu kene keskinlik tutar, Rusya'nın olaqların duhovna kulturna serlerini tutular vastır buluqtaqtar. Üyerak terötele ilgi idealıgar üyeler sırnasları, yer kergen, üle, ava doydu, ayılqa, eyle olaq, dili, kultura, doruliye diye terek olmalı. Bu sırnaslarga tereket oğul işnes bolan vaharından taqsat egetin teriyi sürüm sorup budu. Gelen 2023 yıl bu Rusya dünen pedagog bunu nastavnik sıldan bildirileri durar. Edinde bilgi bu ülevitin esnek üyükten, o senin inde belenlenenmeydi. Oskova üretin esnek bitinde bu programı tepkilerenmeydi.Üşüyük maydık terinaterahine aktif görsönmeydi. İti sıltudun bilgi uyduk tahmin ediyakıdan ağabeyden belki yapan bağırağın. Ondan bu tübükler ediyakın bağırağın. Bu üyrak terkinin tahmigar ılıllar bulanları, manyak üyeklikten bulandığımın üyrak terkinin pedagoglara, üyerlerçiler ve sosyal partnerler üyler kulüş. Ulus dialoglara sosyal projektler, ona diskusyonlar, plaşartlar, üyelere indiki görme taksiyatlara. Nauka, kultura, politika, kattiga saltılar boğuklara. Aras görünme, kattiga sporda, tümsüyler, ayanlar, ekspedisiyalar, terörlükte bütün katlar veriye günlere, yürürler, rituallar boğuklara. Üyerlerçilerge, az video olursa, itiyalar, tuşla sosyalne, rullak boğulan sidihi, senarist, постановщик, художник, ол кеттетін оның активнарын тағымауны кәтән көрі олырды кереға. Класс ихинен үліға, бұл чолан бәйбәйіні сайынларсы раз проекттарынан, делаларынан инді кеттіқтара. Класс тастарын кәрі ертін білінге тәбіл кәпеттен, қас нәбелі сағат яры разговор важным болуға, оннаттан тоқпар түгібаты ұйынан, инді бейгі үйі кәпі бұғынан болуға. Сағын соның формалары көптігін тренингері үйді болуға. Так, onu da bilgiler ile tahminler. Kitapında o seviyeden kaptaları, marşrutları, bölüktüden körün oğlu, kini altı her sektör, beytin kontrolünler, egeden çöptüktür iyi buluğun. Bana tahmin türüpü doğutun iyidir ödediler ulağan bolğamda, uğurların, az bilgi türüpü doğutular ayaklarının pedagog bolların, anviken gosülastıva ve devin bölümden dururdu. Ondan tümükler etiyemete, min beğen bu sanalanlı kevolaların bölüdülen, ülever, bastatan duran, Belki üyeler karşıladılar. Bu federalmen государственный образовательный стандарт ihlendirildi. Edinde de eden ahmetleri kutlu programlar bütün çözümü oran oğlum bütün edi standart ihlen bilini verilmedi.
беректәктик обязательно ден оннан оны контроллук бит бихиуле бит я тохтан бит денете бит оннан ителе тоглан этепин бары иккинен биги оголорбут онна бу оны огону иитер бу итерчилер учуталлар ишуга условия гына жектәктик ден өйдө хаян да бар болуктар этинде биги билин улуспутугар оттан массызларында эти балдар конечно оттан этеттүгөр биги айтакты болларына тоого онда учуталда ишугай үлелер условияны үйренер условияны тарихтар биттен болар ондан үсүлүнөн мен каянды көрөктүн баарын биги оскула бу оготунан оннан билден туран оскула учутал үлелерсере учуталдан тутуктарын бары жүйдүк өйдүүгүн онан учуталдар тахындары өйдүүрүгөн методический үлени күйүттүү учутал баритин калитин шүдөр катчымыт bu manda tahalı ürdüğüler, okuta bilgiler şöyle barıyağı denetedi. Onun üstü tügül, etiyatın bağırının bu üyerak cıla sağlanmadığından barıdılar, eğer barıdığına bediyibin, onda barı durumay buluqbayın, indikige erelaktik, individiki ağabeydi. Сертификат признания вручается лучшему педагогу, победителю отборочного конкурса на специальную премию в сфере образования Республики Саха-Якутия, столице образования СССР Байтуновой Альбине Васильевне, учителю физики муниципальной бюджетной образовательной организации Игудейская СОЖ имени Пикарского. Такой же сертификат признания вручается Корякиной Ольге Васильевне, учителю географии муниципального бюджетного образовательного учреждения Катинский лицей имени Мординова. За значительный вклад в развитие патриотического воспитания подрастающего поколения наградить почетной грамотой устного управления образования Тарасенко Ирину Юрьевну, учителя ОБЖ, руководителя военно-патриотического клуба «Бергет», муниципальной бюджетной образовательной организации «Текёрская СОЖ» имени Сафронова. За внесенный личный вклад в развитие дошкольного образования наградить благодарственным письмом Улусного управления образования Прудецкую Александру Васильевну, заведующую муниципальной бюджетной дошкольной образовательной организации Текёрский детский сад Туяра. За достигнутые результаты по итогам ГИА 2022 благодарственное письмо Улусного управления образования Катинский улус награждаются Бывлырыкова Александра Петровна, учитель русского языка и литературы Катинский лицей Мординова, за отличную подготовку и за высокий результат учащихся итоговой государственной аттестации форме ЕГЭ по предмету русский язык.
Людмила Дмитриевна, учитель русского языка и литературы Татинской лицея Мординова, за отличную подготовку и за высокий результат учащихся дипломовой государственной аттестации по ЕГЭ по предмету русский язык. Награждается Абонярова Вера Петровна, учитель английского языка Датыкёльской средней школы имени Сафронова, за отличную подготовку и за высокий результат учащихся в итоговой государственной аттестации по предмету английский язык. Награждается Чашкина Мария Фомична, учитель информатики Татинского лицея имени Мординова, за отличную подготовку и за высокие результаты по предмету информатика. Награждается Сорова Капиталина Васильевна, учитель русского языка и литературы школы номер 1 имени Сафронова по предмету русский язык. Награждается Макаров Никифор Иннокентьевич, учитель обществознания Татинского лицея, за отличную подготовку и за высокие результаты по предмету общество знания. Награждается Большакова Мария Николаевна, учитель русского языка и литературы Татинского лицея, за отличную подготовку и за высокие результаты по предмету русский язык. Награждается Тарасенко Анастасия Юрьевна, учитель английского языка Татинского лицея, за отличную подготовку и за высокие результаты в форме ОГЭ по предмету английский язык. Награждается Сафронов Данил Степанович, учитель информатики Чечеманская средняя общеобразовательная школа имени Кулачикова, за отличную подготовку и за высокие результаты в форме по предмету информатика. За подготовку призера и участников Международной олимпиады Туймада по предмету химия в рамках второй международных интеллектуальных игр в составе сборной команды Республики Саха-Якутия грамотой устного управления образования награждается Сильцев Николай Николаевич, учитель химии Татинского лицея. Прокопий Васильевич Борисовка. Капиталда Михаил Михайлович, Егор Никитьевич, Владимир Владимирович, күнді коллегалар, өкмет аяқтылақтары. Әгіні аттылығын үйрі еттірен, профсоюзын атырсан, саңа 2-ші үбекке үббөйіз, үйрі құлы сағаламытынан 2-дегістендек ағат дәрігін.
Yörük hareketinin barı üyetlerine eği satabılgı, masterstoluğu, profesyonalizmli, talan idarekiler erenliği, taharılar, ülağı değil, barıqa maqtal kıldıran kerdebi. Onda profesörü söktükten eği ülağı söktüğü sırmalarına, Oskola, Ubiyan, Ebi Yörük'ten gayetlerin, Mustuk İdedin, Prestihi Latırıgar, Doğukanların barıdan Oğra Sadıklık diyen erenleri beydi. 2000 yıl Rusya bilen pedagog ona nastavnik sonundan bildirildiğine. Bu bilden turar yörük hareketin ülehitlerin statusları ülkülüger, üle usulubiyete topsarıgar, ülehitler idelerin tahımın ültekiga, sana artıklar arılallarıgar, eder ülehitler yörük teritenlerigar gelenlerigar, nastavniçestuva baskı kopulatar kadıntigar, pedagogический ülehitler kamnasların sistemede çoşullarıgar, tühü üst bolu diyen eredebet. Bihi yörük sistemi tiger sudurguda soğuk kemge olur olur. Olguna baran bu bihi kemmet. Bihi doydu bu, bihi yörük bet sistemede. Edinten çekteren Arasiya, Sakasire, Tatta, 10, Süppe, 30 yılından kaytak bıyılaktık saydıra, kaytak olara bihikten tutulukta. Onu ehli kesiyaklık doluruk diyen bige erellaklık. Bu kamarı beybeyni öydühün, katlarıda altıhın, kök barının kömülüsühün, bir sananın ülade kılına, tatlıbık yörü harekete söptök solunan saydığı sandığı. Övünlü terehin ütü-ütülüklere kaldım, ayımlılar, taharılar, üleni, ürtükten ürtük sitihileri. За многолетний плодотворный труд, активную работу в профсоюзе, почетной грамотой Исполнительного совета Общероссийского профсоюза образования награждается Уварова Инна Аркадьевна, педагог дополнительного образования, председатель профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации муниципальной бюджетной образовательной организации станции юных натуралистов муниципального района Татинский улус. За многолетнюю добросовестную работу медалью Федерации профсоюзов Республики Саха-Якутия за доблестный труд награждается Голикова Татьяна Николаевна, младший воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения, Водокёрский центр развития ребенка, детский сад Тяньчаев. За добросовестный труд, вклад в работу по защите трудовых, социально-экономических прав и интересов членов профсоюза, активную гражданскую позицию, почетной грамотой Федерации профсоюзов Республики Саха-Якутия награждается Байгунова Альбина Васильевна, учитель физики, председатель первичной профсоюзной организации муниципальной бюджетной организации, Игдейская средняя школа имени Пекарского. За многолетнее деловое сотрудничество, единство и взаимопонимание благодарственным письмом профсоюза работников народного образования и науки Республики Саха-Якутия награждается Ефимова Анастасия Ивановна
заведующий проектного отдела, председатель первичной профсоюзной организации муниципального казенного учреждения управления образования муниципального района Татинский область. За деловое сотрудничество, единство и взаимопонимание благодарственным письмом профсоюза работников народного образования и науки Республики Саха-Якутия награждается Гоголева Анастасия Ивановна, учитель начальных классов Одыкёльской средней школы номер 2 имени Петрова. Элдерге тылбарат, тартыс кöyүнө элек багылыгар, Егор Никентьевич Павловка. Товастоллах, Михайлович, Васталам мне трен кытылактара, яра хекетин ити икетилеттере, эни татынын жалтатын, депутаты сегизанаттан, юрак жылаламыздан, нуен терстом жактыган кисине аты өтетini күллен. Тети ити туын кеме юрду шиташи яклагаматты, кеме хасыне етте. Миннаги атын бұл просколоқты өметі, бұл университеттен хапыта. Қанды барар үліяға Бөлөли меселей перии, о ханяларын, о тоғыла хыттер меселдері, мекені чақысты базылы қаршы болдық. Мені деймін түмелер ұмыратты, оны сұлаққа лимонияқа дақлағым ұмытыр. Оны бейі күтіні жағылаққа, осколығы тоғытын ақсана бетанат дайынча. Онтын ikide оны сұлға, ikide әтті үш. Бақтара дайынча оқ, itu unisuk uje terkawaran, jogo ini kita kita tokar baru pasti. Orang min etiap pun ada orang kan dike bubi kita pergi cakap, bujuk kita siapa pergi kena diajar, nasihat pergi kita siapa terlalu, orang ukut dia kalau orang sekarang tahu tapi aku orang itu mana juga pas waktu itu kau ikan terlebih satu ratus dua puluh satu, muspanai. Tente beta kasih, uyu beta kasih, beta tu kontak itu. Di mana kita kata kalau kita satu dulu butuh berjalan, posko dalam ni, posko kan na peristiwa itu tu nampak berubah ubah. Yang kita lakukan itu kalau di satu watak, apa itu sangat di satu dulu na, di satu dua orang dulu na, di terus kan di satu begini, di konsesionalnya di satu itu tu nanti orang nabi berjalan kasih tu nanti. Onun milletiyete bu bilgi rol bunu da bunu kadar açıyor tabii turusulu bir sizden olur. O bir tane mola kadar bilgi bu. Çoğunlukla cesaret. Çoğunlukla cesaret yine 200 yılda mesela kullandı. Bir mana turusulu bir tane beton olmadı da bir tük bir şey çıkıyor uçak kutulayı oluyor tabii. Atıyorum bir de mecbur olarak gelip tutup gelirken problem. Bunu kullanırsa 100 mesela cesaret olacak. Hiç misliler. Onun mikremin toğunluk durduğu gibi mikrer. Oraya kemiyorlar. O çok sıra var. Itu juga siswa itu o serak kotorar di kulibuttar. Bu o cetaktar. Dia udana ne kalau siswa tahuan itu bukut. Uno udana siswa itu tahuan itu bukut. Ne mana kan mikremin var. Muhammad ne kafiti bu buta mikremin sembilan hile terus sambut. Hiç misliler hiç yok da. Allah'ın da çok bir şey var bu da onlar. 200 yılda mesela cesavrını çırpçı olduk, üye olduk. Tura da oldu. Şu mesela o kaçırdık oldu. Öğretimin yakar, ecebe kontrol çöktüğünü taklar, ilgili programlarda çözüp her yakanar. Bazen köler söyler, iki yapımları. Bir de neden tokta biraz kola atmayı turasuklar hatta, manevde bir yapıtın gimnaziya turasuklar, koydu bağırlanır. Mancarını tukası hibete sodaklardan, tutanlar kakobiyamlar, kayıtlı hibete sodak, kayıtlı hibete sodak.
Дәкиле яныбын. Анча бесе итеден торамын бу бейгети асука Владимир Владимирович Касипец, mesela geldi bekliyorlar. Niskapı gidelim bu asıl ebuneciler. Bir yere itim metreden tekrar bak toplu cesata tutulup tekrar öyle mi atak monte cesat tutulduğunda mana yetim gana mana bir cesata tutup da şöyle metotlar. Metot da cesat nahak. İyi bu takın her şey ki yakınında şey batı behte baksatlar. Şey batı olaylarına şey batı oldu. Tanasa önce diye standart evet. Çünkü bunlar Tuğya cesat kutular, sosyal cesat belki yağılıyorlar bu kutularda haberler. Bir burada 200 yıllarda paraya oturtar tütü kalan indira ekspertizin alamat toka kırıstı programı ikra vastıvat masih direktör. Aslında mana tuh kakak pungkus kayak mana Moskva yang nas terlibat. Kisah terinde bilmeyen yakut. Onu beni tuhti mi? Bilgi, kalau Kristen hari mereka tutupnya mesej sapatun, eksplikanskari ini juga kami pernah. Coba biar kalau di propos tutupan yang awal tadi, kalau sepuluh kasih pada aku telah mendesak kalau jika satu lagu lagi. Yang saya lihat berdekat, sih dengan orang orang tiga. Tidak sih juga kamu sudah mengetahui dorawai ketinggian bola keras. Başkanlar balağını yerine итер öğretir ege barın hettere bugünkü sübe monyak kıtılahtara. Bilgi savgı kılı tәтçiler södağını 10 kihi var. Onu reglamentin hıqqa 3 minuta yeteğe söp bolarını 3 minuta bir çastırlı roluna büküqtəqbet reglamentin tutuhabıt. Ona obastırılar, sırayçılar, kolektiv, öğlenetler, kililerin, taktıların toxtatorgutun, körürgüdüger, ıngırabıt. Bileme, beyde dağını çasanlıqtın ordu qallar. Söp, biligin barı bilebit, sana süren bolbutundan, sana süren bir çokçutundan bollar, direkteri, iyider, ülağa, patriotiskiy, iyitige, Ona oğula kamsahanların kıtır ülelir, sana söbehitleri, anahın bollar, barı körün harbut bihi uluska, direkteri ol kurduk sübe bir ülehit, sübehitinden sübe bir ülehit ananla, bilgin kılı bir yere bit, ödü köyleri bastı günlemerde oskola, direkterin sübehitiger, oğul kamsahanın patriotiski yititiger sübehitiger, Respublikanski Reskom Ötçak Sebetinçiliğiniger, Konstantin Leonidovich Yegorovka. Tılı tәтчілер бағалыста регламентін тұтуға бұд 3 минуттен. Kököründen Umasılda Mehmet Mihailovich, Егор Никентьевич, Владимир Владимирович, онда bu halamız tuğut, var balağım eynabı, mürak elgetin, Lehitlerin Sülemoniyallarını kırtılahtara, bu kabarıklıkın sana verakçıla sağlamlıkına ikisi kesindeki arda bütün kömürler. Ona tabi bilgin bir kılgastık bu adırcak eynabı Jakutskoy Korakka ıtıldı bıt, eder çattar, eder pedagoglar forumların turgan sırtlatığım, ol kurduk adırcak eynabı verak elgetin lehitlerin Sülemoniyalın çerçetinden Jakutskoy Korak Siyezi Sistemin Lahakar Bazatıgar iki konuk Ustada hepsi tükülün yıllar Respublika eder pedagogların formal yılında dalina 20-28'de. Bu anlamda Respublika arasmılık taraftan 100 eder pedagog kıtınırlar. Bu anlamda aras образовательный лекциялар, тренингler yılınlar Respublika bu sekihiler bastın ustaların kıtta Министрі кітті бұл хексылдарға учитель года номинацияның кыйлақтарын, бастың класс руководителдерін кітті адақ тепсін алғыран бұл образовательный гәйді ғастав оқырыстырын бұлар көпсетейлер ұтылындылар. Әдет ұчыталдар бәйдер опыттырын ақыстыстылар. 2 күн ұспата дайыбет оғыл құрдық лағыр базытығар қона ғытан ері қора көпсетті бет. Үхітті қырдақ білсігі көрсігі болды. Ondan bunlarla ilan havalan üppüt salayatçılarından, organizatorlarından oldukları Asosiatsiya молодых педагогов Республики Саха-Якутии.
Бу ассоциация боллагана бетин сагалан, биддах шүтүр хагалата, бу улустар